Θα ξεκινήσω από τις απαλλαγές και τους ανυπότακτους. Έχει στηθεί μια χαριτωμένη φάμπρικα. 35.500 δεν έχουν στρατευτεί την τελευταία πενταετία, επικαλούμενοι ψυχολογικά προβλήματα. Και μάλιστα υπάρχει και αυξητική τάση. Αυξητική τάση στην Κοπάνα. Αυστηροποιούμε λοιπόν το πλαίσιο της χορήγησης των αναβολών. Viens petit. Ok. Yo. Je nique ta mère, je nique ton père. Je nique ton frère, je nique ta sœur. Fuck la police, fuck la galère. Yo. Je nique ta mère, je nique ton père. Je nique ton frère, je nique ta sœur. Fuck la police, fuck la galère. Mio fratello farà ta alla prima infamata. Vende coco e cioccolata, butta tutta la sua giornata. Mio fratello a fine giornata conta un palo anche se in vacanza. Me ne foto di con chi sei, MVP come l'NBA. Ho amici più brutti dei tuoi amici zanza. Ok. Ho fatto lavoro a tutta la tua banda. Ok. Da bimbo sognavo rapine in banca. Ho pianificato il piano sulla panca. Sopra una panca. Kill a tutti in strada, sono quello vero. Parlano i fatti, sì, l'ho fatto davvero. Ho 2 righe sulla testa e la testa nel quartiere. Scendo da mezzo rubato in tasca, c'ho 2 cellulari. Mio freno ai domiciliari, paga e me c'è l'avvocato. Non fa click, non fa pam, la tua merda di pistola. Scemo non ci timorisci, sappiamo che non